teriga di waktu yang malam sangat indah. Anggun bertaburan melihat angin yang sebe-sebe pada malam ini. Maka dengan ini kami selaku Dewan Sutradara dari Surya Family akan melanjutkan sebuah cerita yang berjudul dialah seorang lelaki yang sangat tampan, dan dialah yang disebut Angga Wijaya. Mas Anjan, rasa berpikir nih Mas, bila ingat ketika markenan apa nih Mas? Secengah-cengah boleh tak ada pada kalaban boleh tangkap. Dalam keaudiena boleh nih Mas tak bisa menyampurna boleh dan tikar masyarakat Anjani. Saking nih Mas. Pun ujena boleh kalaban tikar. Samuka nih Mas Anjani. Tak ada coba laku tak benar budiare nih Mas. Ajalana boleh keluar nih Mas dari patisan. Makin orang Ketika segala munculnya seorang penguasa di keraton Bayu Reksa, Reksa Anum, Reksa Pat. Mari, sengaja budak ngajak jika keluar dari keraton Bumi Ai. Parlo nemuni budina Anang Kesuma dekat Tisa. Karena budak ni beda, saya kau tak beda saya karam peke dekat Anang Kesuma si budak ni Tisa jing paman pati. Mana be abdinya seserengan ngereng satu je. Debu epon ajunan, cur epon, kak dinto. Anang Kesuma kak dinto sampai telep. Anang Kesuma. paling coba pun junan dalam kantor. Jok tak kerjot dalam kedatangan sengkok dek ka. Mak lebur neng ikunong mana nak. Nyata natin kau lah keluar dari patisan kuna asari kesampurnaan. Asari apa ngorepan? Sehingga nama menyampurna bodina keluarga abdi dalam sabung lain. Dewi Anjani, Gusti Prabu. Anang Kesuma. Bermaksud tujuan epon junan dalam mak kantor. Dalam tujuan sengkok yang pertama. Ada kado lain. Kaangkui minta bodina Anjani. Artinya tresna buat dari aku tu peke kita tetap kalabon Anjani. Anjani serak aki dekat tanang sengkok tahu. Gusti Prabu. Abdi dalam minangka. Abdi dalam minangka rakyat epon junan dalam. Makan tos tega junan dalam tarisna abdi dalam dalam keluarga. Pun apa sekiranya sobung orang binik lain selain Dek Mas Dewi Anjani. Cek sehingga cinta dia bisa yobo cong. Nyari sengkok orang lain. Karena benda jauh cinta adalah buta. Cinta dia tak ada ukurannya. Mina esok kemas dari bebas sampai ke atas. Serak aki Anjani dekat sengkok. Cek nyari rawat. Cek nyari rebut. Nyatan abdi terletak nyari rotor nyatak nyari rebet. Margina pun apa? Penting kalaban junan telem. Sengkina junan telem andi bareng epentasan itu kaulah. Jadi pun apa? Ada Kesuma. Siapa si bengal minta untuk mun andik bini? Siapa si bengal? Siapa si bengal kasih kok? Cek tempo ngaki kalau bercerai sengkok. Sengkok ratus si berani Ibni Ayu tahu. Betul kata nak junan telem kan telem ratu mulja.
sing kena junan dalam kalinto tak tero sing kena anti orang bini tak tero ekala orang jangan nyala junan dalam Terjun Jina yang sangat bersikinya di antaranya Muhammad kita Bendungayu bersama Anak Wijaya. Dengan bangga, pada malam ini kami akan mempersembahkan sebuah cerita dengan asal-usul kehidupan seorang manusia, yaitu cerita tersebut mengingat kehidupan seorang manusia di alam dunia dan kehidupan seorang manusia yang sang Anggara Moraya. Cerita malam ini hancurnya di Padesan Pademangan dalam kisah perebutan cinta asmara. Naskah cerita disusun atau ditulis yaitu bersama Mas Ambarijo bersama Dewan Sutradara malam ini, yaitu Saudara Mas Idi Mulyanti Pangeran Situbondo. Hadirin, kami ajak para mitra sejati tentunya malam ini selamat menonton sampai tuntas cerita malam ini. Hadirin, para rebus panom sepada melajar saja terparjuga. Kiaulatan si Ambon katetian esetong alas sentalibut praja. Sika dima Prabu Bimantar penguasa keraton Bumi Ayu. Ampun katetian perang kalamun orang disa. Alantaran arbu orang bini saka sampun Dewi Anjani. Ngiring ajudan bisa membiar sakit cerita seterus ebong engkika dinto Kadipaten Pademangan seka dima Kadipaten Pademangan keentuk goda setong petre seka sambet Dewi Anjani. Lantaran panjenengan ten kula tak bisa asaren ganteng. Lantaran panjenengan eka kila sareng ten kaula ka emas anang kesuma. Jak senga panjenengan ongkuan nyata arom-rom dak ten kaula. Mantakna ko besana ten kaula ka emas anang kesuma.
Mas. Bila ngombara salerana sayang, di ma orang tak senang ka amas ada kesulitan. Eram rome ka amas, ngereng roti sayang. Sayang, mona panjenengan nginep tak usah takok segenteng, pada kaula sengelonana kamar.
kasoten kaula rom-rom Kang Mas. Dumak olar aling kersayang. Olar daun Kang Mas, nyengak dois gendreng. Mon tak kelar segandreng kaula eniser. Jagat edung engak baik. Kaula apipkan sata ajamu sayang dalem Roma Kang Mas. Kaula apipkan sata atamu Kang Mas. Atamu rasa sampurna. Alung polong Pak Sos sareng kaula gandeng. Mun Pak Sos kok orang sepas Kang Mas. Orang ngamak cek pasrana. Mun Pak Sos orang semulja. Sadari ampel kalongkuan Kang Mas. Tak mencara kaula tak mencara. Apolonga saterosa. Bule tak mate. Kunco maafera kalangan. Oleh saat jam nunggu lama aja kepoleh. Seepek kere markena bulan emanis. panjenengan Kang Mas. Dan kaulah sampai loba dan kaulah kocak putre karaton. Sampai dan kaulah elang kamaluan lantaran neser ka panjenengan Kang Mas. Ananging Kang Mas, rekare terlanjur cinta dan kaulah ka panjenengan. Saria sanajan ka amma panjenengan Kang Mas anang kesuma.
Hadirin sepuanung sesawi muljo sesawi dinang ato persa akidimin sampun depak edelem kapotren dinaju lomampaipun iki kadito neng kraton Bumi Ayu bekal mabodo persidangan dan saben tahun sekalian. Dua sepet sana sekangku siap menghadiri dekat keraton Bumi Ayu. Bendrung laras salindrung pada Manyoro. Gegek terparju ke Mahapati sampun monggu neng ikaraton Indrajaya Ratu Simuljo bakal iringi kalaben Singo Sari Sing Galing kala selindrung padek.
Indrajaya, seko besarik ikraton bumi ayu. Nah, iyo lo, aku bangga budi. Tiga, denja. Tiga. Ada. Dia. Ada. Ada boleh kau lo. Tiga. Ada. Tak kurang itu. Tak jangkauan mampun oleh utusan dari dulu. Denja, keadaan. Bila iyo lo, tika ni ko ngabas ka bulat tau. Sungut tak palik ka bebe ni ko jak palik ka. Ani kan nyucuk. Nyucuk semua. Mun ka bebe tak nyocok, nak neko si ganteng. Neko ganteng. Coba atu keadaan. Ganteng kan? Tika mak nget banget de mak. Non, Mak nget banget de mak. anu. De mak kancanat tong de mak. Cangkolang. Bula bani tak ada itamajara bade pakena kanjana. Anu molong Ya kopi. tolong. Ya. Macam tuju sidang putih kabit dengan bendu. Ya tore. Lomku. Mak cik anu nak mak cik musik. Tangkulang tul. Saing kenap di dalam paneka aturan musik. Beni pula nak pun apa piata. Asa bobten kau lah pong kebusing anyar tul. Bula tak caca bentika caca kaneko. Kau lah ayo lo. Bayu Rekso. Sebelum sidang ikabiti. Thank you. Jika neko Dima bengkona asal lah Dima. Mana bi abina kanto bengkona jalan anggrek. Jalan anggrek. Thank you. Atena tak ada sinekku tidak. Sobung tadi. Ada sih. Sobung. Dan kau lah guru yang kata tiba bate kan toh. Lakun satu malam boleh pergi hadir di kampung kita. Ngiring ya tore. Kalau mengenal lagi. Ngiring ya tore. Kau pun nyambi pese atau boya obang. Belum itu. Nomor. Paringnya es. Di mana pak kenjangan adar, saya nyamadar. Urusan gaji. Sudah diam. Jika deko mana tuh kamu bilang? Ngiring ya tore. Kenapa saya tetir bak epon ajunan? Makana sidang isa nonton berarti kabiti kalau bula. Bula kalau atanya mengkuda ketika rumah kita saya ngamanaki neng rakyat bumi ayu. Napa rakyat bula bodoh saya kurang. Macam Urusan baru malam. Asak belum epon api mah. Manabi abina. Seaja gator ngamanaki neng etabel batas keraton bumi ayu satu jeda. Ampun sami tunduk patuh. Dok pemerintahan pun ajunan tak bintu sampai terus. Artinya rakyat bula ni kau tep acung-cung dalam martabat bula. Asabu boori aman, gelo aman, dulu mana aman, satu aja aman. Ada tokar-tokar sekali cuma. Sabungan itu. Reksopati. Nampak kamu? Yo lo. Lupa kamu begini kau lo. Dapat kamu begini tiga sengat orang. Ulo. Tapi itu lo. Tiga pun tanya ibu, suruh nyari lain. Apa napa? Aku lah kurang guguk, kurang genteng. Akanya pun dengan karaton ajem. Mak lempoh. Jangan kuni kurus kau. Jak aku besok ngut tak tahu. Tahu ngut saya balik ke atas. Kenika menikoros kan to betulum. Anak Apa mas? Kare tulang ah. Apa muni agus dari semak koro. Cok torok nah mun dari jauh. Anak apa dia? Makus kepeng.
Bula puto laporan mengko dekat ika. Ay gitu lah. Mada, deremah rakyat bula si bedeneng bumi ayu. Nah, pergi pada sekat orang. Epon ajunan, minangka satajana ampun sataja saya. Biarkan. Sataja pembangunan dari Raja Sobung Sakale, minangka kau lelabu kena. Ada sekali kek. Ini masih tak yaspan. Bodoh merataku keluar. Kita ranta kita mare. Sebodoh 100 meter, sesombong 2 kilo panika. Kau lihat ceput-ceput sarang mulia deh, kau kerido jo para etap seri. Mulyati siapa? Non, Mulyati siapa? mulia tot tua. Ngetir kau ada bakan je mircet. Oning pen telem bodoh sih kakurat telem. Nape? Jaga mak jelas. Jaga. Nape? Anika seika kurang minangka bodoh penyusup tiap hari telem. Nape? Penyusup. Nape penyusup? Tak tahu apa penyusup pula. Minangka penyusup ke panikah aturakna robonering bini telem. Ya, ika bosan karing bini. Ratin tali buat ratin. Bunda si bosan. Paring aku yoning sarang kau lekelo. Maksudnya Ring bini kak desa ngibe buku telem. buku nape? Jali oleh. Ela pasangan nasak. Lapot. Aduh. Udah. Tinggal tak sabar sang na. Sama TV. Sake. Minangka ring bini ke panikat tulem. Anapa mak nyambi buku? Minangka keruas senyamai mekarbang. Banyak saya kata kian tulem. Tinda selain budak tak butuh kap mekar budak cokok. Wah, cukup. Nape mak pas ngangka aki kene ko kati. Moneko cak cukup papati maelang seto. Soro serai ka bula. Non? Bula entan. Bula tak abini orang siapa ndak banga. Sana serato bos ada. Kan paringa ki oneng polana panjenengnya nika sekut ngalaan cetak. Ma oneng dia. Dikajak yon ngarai nyon nyak. Bah, cak berapung kebo mololo. Anjing mangan. Tiga desak keluh. Makna suminto kura kalak cedak kah pangal abang mekar keluh kanjing. Konika mangkana pung kebo papati ebo bobo nika sobung telem. Bayu rekso. Iki. Neko Pula. cek ki bapak di tile sidang sepapan sidang datang. Apa nama kata? Empun kan tak kan ko patek boy. Patek boy kan ko mata. Sedci kamas. Sedci. Mun kira anu kau le tuti rato. Berapa mun tetira to tahu tika. Tira. Macam mana? Tahu. Ulang kento. Betak nape? Yang kuan nawa. Nu aja, macam berapa aja. Anjing mama. Umpamana 300. Okey. Bula babate. Okey. Ha. Kanjing paman. Pulusan puluh. Kalau. Apa yang mau? Yolo. Mata anda. Kanjing paman si bobo. Ambo bisa 3 wan. Heh. Bisa. Sangku. Berema kanjing paman, saya lakoni 3. Dia kada. Hai. Oh, ya atas kado. Kau lah senengane bobo kado. Soalnya bobo nikah gege aturak tebel. Songota. Betul na lempu kanjing paman. Katina pikir kanjing paman, saya dulu mana tugas kalaban bula guna kangkui mata Pak Burni Siti kanjing paman. Mana katina? Okey. Seepakon ajunan keangkui. Mata Pak Burni Siti. Bagian LC. Kato, gusur. Boh, kerwa bani soro gusur kalaban bula. Maksud tak? 3 tugas kalaban bula guna kangkui Burni Siti ni kok beri kanjing paman. Masoro gusur 3. Tanah kau, dasar gusur. Tak tutup 3, ongkaran 3. Tuju. Gusti Rato sebobo. Bisa nak. Bisa. Puru tahu napa. Ini Ni naman ni ko. Nyaman. Tempon teti pongko. Telepon teti bongko, bah. Lebih bagus cek Oke, tirato. Janua. Aduh,
Doreng rati bareng makan Kalah bodoh nik. abene bola doreng rati bareng makan Kanjeng Paman mun pun masuk pula teti nyeria keria tak ada yang gerak Kanjeng Paman apun ka emas dan kaulah tuju apol Dewe, di mai. Ecom maki kol setong nih kok. Mangkana nikakan iyo lor, pola paning ecom maki abit. Abit beri kelungan tang. Mangkana karaton puting kucem muka sidang kutu ecom matengsu. Salah napa serap ya dulu. Engki jalan mula. Salah napa jenengan. Jalan Mangkana mula. cepera kapetoe mata usak. Cepera kapetoe bian. Bah, tak nape je penting neko tep pakun bula ngabiti nek esena papangkian. Angirek, iya dalam. Bayu rekso Dalam. supaya singkat. Nyatana bulan neko andi kabele ning karaton. Bulan ni serka orang bebini. Kira-kira mun saing ke bulan neko abini. Ika setuju. Manabi pamangke epan aptina. Manabi ajunan kato araji. Aptina ngereng kesokan epan ajunan. Babini kama saya pegalak saya peta sarang aptina. Aptina siap kadin to sampai. Bebini cuma setong bedening itisah bumi ayu. Aduh, tak kulang ya tolong. Tak kulang sak belut epon. Kalamun panjenengan pas media orang bini patisan pian tolong. Tak cocok kalamun esena keraton pian tolong. Keraton esena ni panikah. Reng orang kerat turunan darah biru tolong. Mumpun seneng. Milih reng bisa. Ngiring pon. Mas, ya neko orang tisah. Mas ya orang tisah tapi bula mun seneng. Nape mas? Tadi subung pilihan boleh pian tolong. Ngiring pon. Seika posang bulan ikut ada lain. Niko si anyama anjan. Anjani kata sampai. Babini bisa apa kata? Aneko si bedening ipatisan termasuk rakyat budening ibu mi ayu. Niko si tak peke neng pikiran apa. Mangkana bulan niko muntak sampai bulan niko akabin. Jelas bulan niko tak putih pikiran. Anjani. Mak malemu. Tuh, ingatin. Anjani. Esek belum mati kali. Mak corak tak pada si bede neng tisah bumi ayu neng ratin anjani. Made ongkele anjani nade emas anjani nareng seraratin nangani bula pasang dak katika dek emas anjani eka binatika ben bula sayang bula pasang dak katika dek emas anjani na ratin barang mula muntak teka adik emas muntak teka anjani
Mata endek dek kabula dek emas. Papunga ati kaben bula anjani. Tak kira bula nyari lain dek emas. Karanya tong bula katika anjani. Nyetong dek emas bula katika anjani rengse ratin dek emas bula bosan dak katika anjani Berma bula mun tak teka hati. Ring seratin anjanina. Mata ongkeng emas, mata ongkeng hati. Todus kalamun panjenengan sampai kau nengira ayat epon ajunan dalam Bula desa kanjan. meski anani ngiring emot dalam Bula tak mate. Au bu nyanyi kamas Bunyi klakson. Kunco perak kalenger anjani. Asongot kau lah songot. Oleh sakejeratin dutika mak cekepole tika setong ambo jelep esena ate ducek tinale bula ka orang lain bula tak mate kunjo maberak kalenger oleh sakit mon bula mak jaga pole tiga setong anjani esena ate jujur kinale bula ka orang lain esena ate tak kira bulale nyare nae keteran nadu puter beli ayam padu di kamar ebelia pikiran saking tadek lek mula ebelia aku ngiring emot pisau binurut tika darum anjan menurut pendapat abdi tadi
supaya panjenengan tak mengalo dek rakyat epon ajunan enten ngiring lebih saya panjenengan nungga sa utabana abdi telem gunakan kui asari berenang orang bini kapatisan sianya makas anjani panikat Manabi pamangki epon abdina kadito. Abdina siap sasaran beti nyari anjani torjukan ajunan ngereng abdina kadito sampai Tak dokop tiga. Eki, San-mesan bercaman dia sekali. Eki, Mata. Mula tak naremang tak bulan ni kau ngacip tinggi ni kanjan. ngereng yan ore. Abdina sasaran ngereng kadito. Cek mula mun tak oleh anjan ni dekat. Kenapa? Hadirin para rabus panom sepada mula justru terbar juga kaulatan si ampun katetian esetong keraton bumi ayu gerek ajunan bisa biar sakit jer careta satros epon kika dinto perjalanan Anang Wijaya. Nasib sejeng lanceng nasib kok pakun kan tak area terus edel beres area nasib kok cuma kekurangan masih nyari anjani cuma edel pangarap pula dekat ikan sampai ketika sabar paman arapa benar paman celep paman Ih, nih kalau dari persyaratan kau latin. arapa paman Cek persyaratan nak lihat perjanjian na bening nggak nih? ngubel aku tadi Bening ngobrol laku tin. Berma, Pak. Laku terlalu banyak tin. atambe tak ya Engki. pasaper pangkalian paman marken apa paman Sabar pun tin. Bening perak sabar nih. Berma, Pak. Sabar parana pulau pun. Tak lebet sabar. orang yang sabar area banyak aja ma paman Bening berak banyak aja mah. Bentuk banyak kawannya tin. kan ontong tak ya paman Engki nikah. Si cari gara-gara nikah. arapa paman Kan mbak nasi kurang mendengarkan. Bah, bukan kurang mendengarkan. Lako banyak, jangan saya buat Iya. Ya, kan rajin saya ngerti ya. Ruale, Kira mak apa perlu kan kok benar paman kan tak dengar. tak ngerti kok ya paman Bini anak kau le ngarua kan. bon abit pujangan dah paman Bangkit, ikut caam kau le di bini iya nikah. Maksud tak ke busembu adin. Matoro avera. kagak bayar katedungan kan Kalau audi na toro odin di bawah na. mak ereken ajem benar paman Oh, ini akan maan. Nikah pendopak kau dempuk. ajalan paman nyari kau di pun atau benar nyari paman marken pulau tangke paman Apa sih nak datang ke? pulau tangke ada kelar mele mobil kelar mele sepeda motor Bocah paman. ngang tengah ngalako. kurang laku beremang kok paman Ben ilmu taras saya col ambu jo nebang. mangko ya penebang paman Ada nembang jo. Ya. Apa narakorakan ngalang serai. siapa paman Benimpian Yudi Yudi ke geria paling bu na
lopot pangabesen paman. Ki rakurakan. Biasa nih kampun penglihatan gora. Iya tak mangkak polan ngibo sapreng ya paman. Woi, teng di mana? Nebong. Serai apa? Serai bener. Oh iya apa? Bagi bak dah. Oh iya. Ndak bener paman. Oh, tujuan jengin aro nyaman. Ras wera bibir. Paman ras paman. Ben ngobu sapi coba kani serai. Siapa sing ngubus sape paman? Ngicok akhir rambut gajah. Ngicok won tak apa yang penting kenyang kabeh nampean. Suruh pekek ke polisi ngo paman. Iya, kata kene bego entan di tabun wa. Aron dina lorong. Dulu paman. Oke. Talana siapa ngobui lorong? Mbak na pengalaman dah ya bang. Orang ni kapan na? Mari ya na. Mana apa? Mari bojor ye. Ngobolak ko ye. Jadi ya kapuru gila paman. Kapurul berapa? Ada bakal dua. Kapuru gila melerba paman embik na tak pakanin na paman. Ngoreng nguan. Gimana dim? Kung tengkiat. Teru kak naria paman. Baru aja dia. Ada apa paman? Sunur aja dia. Kan nyaman. Alhamdulillah. Bila musim arek jual paman. Jual Tapi kabeh. bila tak ada musim. Bene kelet ta. Bene angkai. Ben ngane katore berjember di kaula. Kurang ceber beremang kok paman. Pian apalang kondang marah India men. Beri kuncer-kuncer aja. Arya kan ebele-ebe nang kok paman. Marah tuje dia. Kan ebele-ebe nang paman. Model tahun berapa ini ya? Arya setia paman. Mau tak kalah ke jambun apa? Jambun. Beni jambun. Apa? Spion. Beri spion bilang. Seneng kok Apollo kapan mbak? Seneng bian ngule senap. Ki berema pole tore. Neng seneng pompong beda alek kene. Banyak seneng kok topuk Apollo kalaban mbak napa? Ki ba lepole lo lepole. Lepole paman, iya kandang paman. Ba pian. Banyak kok pas seneng kalaban mbak Lepo-lepo. nagen lo paman. Lepo. Pocong. Lepo-lepo lesa potong ajalan apa man berma paman pak paman Aja lah ada mamban batap laguna. lepo-lepo lesa potong Nanti kijeng. Engkok takok paman. Tako ajeng lek. Mata nadi maya bos. Dia lu. Tako ajeng tako. Engkok takok paman. Engkok keluar dari kamar kapotren lencelonan paman. Mak temu-temu dopak ke atas kayangan paman.
mana tas pasti undam-undam metangale. Ini kabede nang pengkritase ulah. Pinggir pantai. Area Pelautan. pinggir pantai paman. Tasek pantai ruah paman. Pakai Ki. tasek. Sereng pengkir. Saya tahu ini kakak. Angkok canua tak kira ada enje paman. Aku padengan apa mbak? Kau kadang. Boyo mun pengkritase kan Beni kedengaran. masalah jeria paman. Masalah. Ki puru beda orang cung-kecungan paman. Oh, Ratin. Arwah kecung apa paman? Puli-puli. Oh, si anyar gitu. Aduh emak. Patepak bi anu bi Ratin si anyar. Bah, hambari tak ngakak neng atas paman, ngakak neng bobo. Oh, polana lepole. Polana lepole paman. Nia Ratin kerong cak nakampian. Bok naratina tak pada na biasa kang kok paman. Beki berama pole cak pon Ratin nia cak nampian pon binina cung. Iya lah pada ti paman. Aku tak tahu. Babana jadi mereka bin suruh. Siri. Siri ruah beda anu nak yajina. Suruh. Kan mbak na bingkok. Iya. Nyaman deh. Bok naratina arapa mak maca upai kang kok Ah paman. tanang ngaketel ko. Arapa? Panebang boy pian. Bampian pakun nebeng kamas. Coba nama sap na paman. Tanang panebang. Kan kok saya boleh bok naro tak iya paman. Dek mas, napa? Anape tika mak nabeng badana buler yang seratin. Mata nabeng katipon apa dan kaulah kamas. Coba panjenengan peker kamas, panjenengan keluar dari keratonan, sana apa are kasamangken, kaulah tinggal sarung panjenengan, kaulah kan katibian enggak. Mak nyator. Bet mun ngomong utawa nyator apun tane ka on laon. Oh, mengapa paman? Nyator. Apun tak ngomong. Sih, pengalaman. Kan pada nampian tuh pengiber pun. Peker panjenengan kamas. Udah borok juruk na we. Naudzubillah min dzalik. Ini ya ratona. Orang peker berema bula de emas. Atina bula badana tika reng syaratkeun margana bula trauma seneng atika. Asare bula pangorepan de emas. Saya maksud panjenengan ka emas, kaangkuy nyare pangorepan, pon apa korang nang ekratonan ka emas. Hah? Ulah mulai lambok pangorepan napa? Bana kan Mun oning aku lah pangorepan ruwa wa pangoretan. Pangoretan ruwa binis wa. bana kunung-kuna biasa manca ibung gona. Bagi gini kau bisa ngacu. Pangorepan are nyare kaangkuy odikna sengkok bang. Candang pangan. Ah. Pangorepan pula oning dan. Jadi ya alosa, Boleh paman. alosa? Bede pole si alosan. Kenapa si alos, si Tak alos? tahu kok paman. Si harus di ruang nyari tujuh kampian. Bone ngare pacolokan. Korangan apa panjenengan nang ekratonan ka emas? Tero de emas bulat de pada kalaban bulat tangke de emas. Tatangke aneko de emas, kelar kakapi de emas ne melereng siratin. Mapunga bodena estri abinina de emas. Kaula kan pon apareng oning ka panjenengan ka emas, dan kaula tak alakia harta, dan kaula alakia cinta, dan kaula alakia esto ka emas. Otak natika de emas, anang takok tika niko korang belencena de emas. Dan kaulah tak korang manabi belanja ka emas panjenengan tak usah alako pon dunyana kaulah pa abi gelu ka emas mon pon iya abi burung pian oleh alako ka emas samangken ka emas kaulah lakoni gelu paman man suruh lakoni beremar ya paman engkau tak bagi alako ya cengara suruh lakoni gelu paman pa abi kan paman. Ajeng nih minta torap. Maksudnya minta torap apaan paman? Rezeki kasabe, Heeh. tanana letek. Mun letek roa bisane torap. Mari torap sakaana puwa ya paman. Ki saka cara caon laon. Tapi sebelumnya kak tengku kelu, takok rombu. Menrembu. Ki rao.
Monera buat na banyak biaya nah. Berapa? Gancang-gancang bila. Rondap. Rondap. Iya mene rondap ra lolong berak ramuk pakun. Kamu boleh. Heeh. Bagus. Heeh. Apa sih lebih bagus? Aro apa do otu. Koce langku yangku. Rambo. Rombo. Bobodo. Engki mun ibarat ki kanu landu. Ekair. Ki ora buang rombuna. Kacolok nale. Ya pengalaman mun soal nikah. Siapuan paman. Mare arau kerua cak nengen ajemu. Nyare nyiur muda geding paling jek teloan. Telo tondun. Tapi di nangkok tegelena tak pada ben selain paman. Leduk napa? Beni masalah leduk, engkau ada tegelen panimuran paman. Tak tombu rebe tekak sakuni, belek tak tada paman. Oh anu lonyo. Lalak nongkok tak legit paman. Berarti perawatannya bagus. Beni paman, lalak nada sokona. Men rebet ada le. Apa sih bodoh? Beli kirnan tang Aduh, ira. jadi ya si Sarah. Membeli kir Sarah jadi positif. Cara apa paman? Tak sakaan na geret-get. Ya. Membeli kiran. Njok kia. Masa lah. Bodoh pesan-pesan naro. Apa pesan-pesan? Salender. Doras. Nyaman ya. Ya pentenan. Mak pengamat tahu benar. Suruh ya kan dia torok buntek ben anak nama letak tongnya letong paman. Saben. Satu ya paman. Enten geng maksa ngaro. Teka abu dah anak dah maksa benar paman. Boginten bata ada anak lu. Mencolok nama ke anak-anak nak. Boy norok boy ada paman. Orang yang tak cucur kan tajeri atau torok buntek. Tore pas seneng ajeng kene akan pompong beberek sama ken. Nganjuk. Ngempil. Kemudian ngan. Tiga ngandung. Dua Mereka akan ngandung sarang panjenengan ngamas. Beremar ya mas. Coba kekep kamma pada tabu. Tadu mana beremar ngapus paman. 2 bulan duon. Area kalampina paman. 2 bulan tu bolare. Di mana 2 bulan duon? Ai tak percaya nangkung ya ngandunga. Jera bisa nginum susu nja ajeng. Susu apa? Acaren. Ayo pon. Demak apa paman? Apa sayonara paman? Dek Mas, kenapa? Ternyata na bula kerong Dek Mas, Dek ketika Dek Mas abit tak apangki keluar bula Dek Mas dari tak apangki kala bentika. Terus Dek Mas bula Dek Mas Apollo ngaring siratin. Nggih panjenengan takok congoco dak ten kaula. Tak ada kira napa. Ongkuan. Karatin, ya panjang alutin, pula neser kampian watin, bau na lampang. Ara, sacuman berapa kilo? Ikan tampon kenapa? Ambu din, jangan salah guna ambu. Apa? Anak tu bibi. Judi takkan kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Tore pasan ten kaula Rama. Anjani Kayak Purnomo. Renseratin. Lagu Dima, lagu Dima. Apa lagu? Sela abele anyaran go paman. Mandarin. Hati-hati mun acengkok ka Mas. Pada kau lah ni, tuan kritik pula. Buanami atana bula Buanami Silakan nambari. ate bula apa paman? Ya, cemcang pula enggak. Drink. Ini malah gini, campur. Apa longa bula bentika ratin koni
Mas sayang. Jak malengus along apolong. Karena kok jak nyarelain ka oma. Kentongan ate, buana ate, corak malarat nyarelana, biasa karena nikah pun depak kabektona jengtin ya men ngiding munyinan apa guru ajem ngakarono pacer laku arena